Thĩinĩ wa kiumia kĩmwe kĩhĩtũku mũingĩ wa matũra ma Saraba, Kurum na Soito-Udo rũnyanjara-inĩ rwa Molposi mwena wa Laikipia ya rũgongo makoretwo thama-inĩ yao na mahiũ mao thutha wa hahũ wa tharĩkĩra ya aici aya a mahiũ. Thama ĩno ĩtigĩte mathukuru ma mũthingi ma Kurum, Sek, Soito-Udo na Saraba matarĩ na arutwo, na rĩu mathomo matirathiĩ na mbere kuona nginyagia arutani marĩ na guoya na nĩ metharĩte. Piga sisi kabisa na kachukua mali mingi zaidi hata mali ya 2,000, mangamia, mang'ombe na mambusi kwa wengi, na hata amepiga wase, amepiga mzee mmoja ilikuwa mzee amepiga kabisa mpaka kaangusha chini. Hata hiyo sasa mzee ni bado ni mgonjwa na lala chini. Ale Moyere naitwa Malundu Olorkerene Le Moyere. Sasa hiyo kitu ndio ilifanya sisi tuame kabisa, sababu nimechukua mali ni nusu tu ndio sisi mmehamisha pale pande ile ya Alpolei. Icera ritũ mwena ũyũ wa Laikipia ya rũgongo rĩratũcorera mbica ya aikari matete mwĩhoko kumana na ũhagũku wa ũgitĩri, makiuga marethara kũgitĩra mahiũ manini marĩa matigarĩte marĩa nĩmo mwĩhoko wao. Sasa ile kitu imefanya shule ifungwe ni masukusuko ya watu kupika wengine na kuchukua mali. Sasa ndio imefanya shule ifungwe kwa sababu watu wameanza kutoroka. Watu wamepika wengine na kuchukua mali mingi sana, zaidi hata 2,000. Sasa ndio ikafanya wengine sasa wakaanza kutorokesha mali yao na watoto. Ndio imefanya shule ikafungwa. Sasa hiyo kitu ndio imelete hii masukusuko sasa watu kupika wengine. Maugĩte aici aya a mahiũ maratharĩkĩra nginyagia ceceni-inĩ cia maabitha a thigari cia mohio iria ciakĩtwo hũgũrũrũ-inĩ cia mũtitũ wa Mukogodo, kũrĩa nĩkuo mehitho majangiri ici iria ciumaga kaunti ya Isiolo na matabania tharĩko makahitha mahiũ maya mũtitũ-inĩ ũyũ. Tumeadhirika sana na hawa bandits, wametusumbua sana, wanakuja kuchukua mali yetu. Jioni unaanza kuona watu almost 150 wanakuja. Sasa tunaogopa, watu wengine wamehama, shule zimefungwa, tumebaki tu hivyo. Wenye wamebaki sasa wanahangaika tu hivyo, wengine wanalala ndani ya malaga, wengine wanalala shuleni, so hatujui tufanye aje. So tunaomba usaidizi kutokea kwa serikali yetu. Watu wote wametoroka na watoto, mifugo zimepita eneo ijulikanayo kama Irpolei, zinatorokea zaidi ya Kimakandura. Jua kwamba security pande imekuwa haijulikani, tunaambiwa time watu wako hapa, wako pande hii. Sasa watu wakawa na wasiwasi mingi, hata walimu wa shule hii wametoroka. Aciari arĩa matigĩtwo gũkũ matarĩ na gwa gũthiĩ maugĩte marĩ na guoya na gwakinya ũtukũ marakoma ngurunga-inĩ iria irĩ kuo magĩkũa gũtharĩkĩrwo mĩciĩ-inĩ, rĩu makĩũria thirikari gũcokia thayũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Walimu wanakuja kila siku, wanakosa watoto kwa sababu ya insecurity. Wazazi wameenda na watoto. Sisi tumekuwa affected sana kama wazazi kwa sababu ni watu wako na watoto. Unapata mama ako na watoto 4 na wote ni wadogo ama 5. Ikifika saa 1 jioni unaanza kutoroka nyumbani, unaenda kulala kwa malaga ama kwa shule na kuna ndofu. Kĩeha kĩnene nĩ rĩrĩa thayũ ũgacokereria na arutwo macokererie mathukuru kuona no mweri ũmwe tu kuma mathukuru mahingũrwo. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma gũkũ Laikipia ya rũgongo, rĩtwa rĩakwa nĩ Paul Mwaniki.